Estevão Willian Almeida de Oliveira Goncalves yavutse ku itariki ya 24 Mata 2007. Avukira i Franca mu mujyi ubarizwa muri São Paulo. Azwi cyane ku izina rya Estevão. Akaba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunya-Brazil ukina ku mwanya w'abasatira ku ruhande mu ikipe ya Chelsea ibarizwa mu Bwongereza mu cyiciro cya mbere muri Premier League, ndetse kandi akaba anakinira ikipe y'igihugu ya Brazil. Afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakiri bato beza bari kuzamuka muri ruhago y'uno munsi. Izina rya mama umubyara ni Almeida de Oliveira, naho papa umubyara ni Goncalves Ivo cyangwa se Ivo Willian. Papa Estevão ni umupasiteri muri Franca ho muri Brazil, mu gihe nyina yahoze akora akazi ko mu ruganda rukora inkweto. Ikindi papa Willian azwiho mu busore bwe nuko yari azi kuvuza ingoma mu matorero ya Gikristo abarizwa mu mujyi wa Franca. Estevão yakuriye mu muryango wita cyane ku burere n'imyifatire ye kuva akiri muto. Ababyeyi be bamurindaga ibitekerezo n'ibivugwa n'abantu kugira ngo adahungabana, bakamufasha gukomeza kwiga no gukura mu mahoro. Ise Ivo Willian yamubereye umutoza n'inshuti mu mupira, amugira inama ku mikinire no ku miterere y'umupira w'amaguru ndetse no kumutera imbaraga ku kibuga. Nyina Almeida de Oliveira we yamufashaga cyane mu buzima bwo hanze y'ikibuga, amwigisha uburyo bwo kubona neza ndetse no kubaho neza, kugira indyo iboneye no kwihanganira impinduka kuko umuryango wabo wimukiye ahantu henshi kandi yagiye hatandukanye. Uretse ibyo kandi yakuriye mu muryango ukomeye ku idini, aho yamenye kuvuza ingoma mu rusengero akiri umwana muto cyane. Umuziki uba igikoresho kimufasha gusinzira, guhumurizwa no kwinjira mu mukino wa football afite ituze kandi afite akanyamuneza ku maso. Uruhare rw'ababyeyi be, urusengero ndetse n'imyitwarire bamutoje byose byagize uruhare rukomeye mu kumugira umwana ufite ikinyabupfura, umurava n'icyerekezo. Bikaba byaramuhaye kandi imbaraga zo gukomeza urugendo rwe nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru ukiri kuzamuka. Estevão agereranwa na Lionel Messi cyangwa se Neymar. Ubusanzwe bakoresha akazina ka Messinho nk'akabyiniriro kamugereranya cyangwa se kagereranya ubuhanga bwe bwa ruhago na Messi, kubera uburyo bw'imikinire yabo ijya gusa. Afatwa nk'umukinnyi kandi ugaragaza kuba mukuru mu kibuga, bigashimangirwa n'uburyo asoma umukino ndetse no gufata ibyemezo mu buryo bukwiye. Ibintu byose byagaragajwe ko abikora vuba kandi cyane. Estevão yatangiye gukinira abana bato mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Cruzeiro mu mwaka wa 2017. Umwaka wakurikiyeho muri 2018, afite imyaka 10 gusa, Estevão yasinyanye amasezerano y'ubucuruzi na Nike, bimuha kuba ariwe mwana muto w'umunya-Brazil wakoranye na Nike, asimbuye Rodrigo ukinira Real Madrid. Ku itariki ya 6 Gicurasi umwaka wa 2021, Estevão yagiye mu ishuri ry'abana bato rya Palmeiras. Mu mwaka wa 2022 yafashije amakipe y'abana bato ya Palmeiras gutwara ibikombe bitandukanye, birimo nka Campeonato Paulista y'abatarengeje imyaka 17 ndetse na Campeonato Paulista y'abatarengeje imyaka 15 ndetse na Copa do Brasilia y'abatarengeje imyaka 17 ndetse na Campeonato Brasilia yindi y'abatarengeje imyaka 17. Mu mwaka wa 2023 Estevão yatsinze ibitego bitatu cyangwa se hat-trick ku mukino wa nyuma wa Campeonato Brasilia y'abatarengeje imyaka 17 warangiye batsinze ikipe ya São Paulo ibitego 3-0, bituma ikipe ye yegukana igikombe ku nshuro ya kabiri yikurikiranya muri iryo rushanwa. Ku itariki ya 7 umwaka wa 2023 mu kwezi k'Ukuboza, Estevão yakiniye bwa mbere ikipe nkuru ya Palmeiras. Umukino yakinnye avuye ku ntebe y'abasimbura, aho yinjiye ku munota wa 78 mu mukino warangiye banganyije igitego 1-1. Ikipe bakinaga ni Cruzeiro ari nayo yamuzamuye nk'umwana ukiri mutoya, maze Palmeiras itayegukana igikombe cya Serie A cyangwa se igikombe cya shampiyona yo mu gihugu cya Brazil. Afite imyaka 16 n'amezi 8 gusa, yabaye umukinnyi wa kane muto cyane wakiniye ikipe ya Palmeiras. Estevão yagarutse mu ikipe y'abato ya Palmeiras y'abatarengeje imyaka 21 muri Copinha 2024, ahinduka umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane muri iryo rushanwa. Ku itariki ya 24 ukwezi kwa 4 na 2024 yatsindiye Palmeiras igitego cya mbere mu mukino batsinzemo Liverpool yo muri Uruguay. Ikipe batsinze ibitego 3-1
muri Copa Libertadores mu matsinda, bituma umukinnyi wa gatatu uri munsi y'imyaka 17 utsinze muri iri rushanwa, akurikira Angelo Gabriel ndetse na Endrick. Ku itariki ya 4 Nyakanga 2025, Estevao yakiniye Palmeiras umukino we wa nyuma mu gikombe cya FIFA Club World Cup mu mukino wa 1/4 kirangiza, aho bakinaga na ekipe ya Chelsea yo mu Bwongereza. Ekipe yari agiye kwerekezamo yatsindiye Palmeiras igitego cyo kunganya na Chelsea nubwo byarangiye ikipe yisezerewe. Ku itariki ya 22 Kamena 2024, ekipe ya Chelsea yatangaje ko Estevao azayinjiramo mu mpeshyi ya 2025 amaze kugira imyaka 18. Byavuzwe ko yaguzwe miliyoni 34 z'amayero, aziyongeraho miliyoni 23 zishingiye ku mikinire n'imyitwarire azagaragaza mu ikipe ya Chelsea. Nyuma y'amezi 18 gusa y'amasezerano hagati ya Palmeiras na Chelsea, Estevao yerekanwe ku mugaragaro nk'umukinnyi mushya wa The Blues. Ku itariki ya 5 Kanama 2025, yahisemo gukomeza kwambara nimero 41 ari nayo yambaraga muri Palmeiras. Ku itariki ya 8 Kanama 2025, Estevao yakiniye Chelsea bwa mbere umukino wa gishuti bakinnye na Bayer Leverkusen yo mu Budage, aho yanatsinze igitego cye cya mbere muri iyi kipe nshya. Ku itariki ya 17 Kanama 2025 kandi yakiniye umukino wa mbere muri Premier League muri Chelsea, umukino banganyijemo na Crystal Palace ku kibuga Stamford Bridge, warangiye amakipe yombi aguye miswe ibitego 0-0. Ku itariki ya 22 Kanama 2025, mu mukino Chelsea yatsinze West Ham ibitego 5-1, Estevao Willian yabaye umwana muto cyane watanze assist muri Premier League mu mateka ya Chelsea, aho yabikoze afite imyaka 18 n'iminsi 120 gusa. Estevao ntabwo urugendo rwe rwari urwo mu maklebe gusa, kuko no mu ikipe y'igihugu amaze gutangaho umusada. Estevao yahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17 ya Brazil mu kwakira mu mwaka wa 2022 mu mikino ya gicuti. Ku itariki ya 23 Kanama 2024, yahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu nkuru ya Brazil kugira ngo akine imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba muri 2026, aho bakinaga na Ecuador ndetse na Paraguay. Yakiniye umukino we wa mbere ku itariki ya 6 Nzeri 2024 mu mukino batsinze Ecuador kuri Estadio Corta Pereira, asimbura Luis Enrique mu minota 61. Brazil yatsinze uwo mukino. Muri rusange, Estevao Willian yakiniye imikino 82 yose muri Palmeiras, ayitsindira ibitego 28, atanga assist 16, aho yakiniye imikino 4 gusa mu ikipe nkuru y'igihugu ya Brazil.